ба ҳамин хотир мумкин ки 3 соат 4 соат кор кунанд. баъди 1 июн аблава меқапа пешаки раҳмат ҷавоб мегуфтӣ. системаи кории шахсиятҳо ҳамин хеле бародари азиз, дар бораи бекор кардани ЗАГС шумо чиро дар назар доред? ҳамин пуле ки дама додани ба ҷои рекламаи ма бира дар зиндагӣ сарфш ки нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷе муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист. видеои имрӯзаи мо саволҳое ки ба мо дар комментария равон кардем, ба саволотон ҷавоб мегардонем ва шахсиятҳое ки оиди парвозҳо, оиди чиптаҳо, умуман дар ҳамин мавзӯъҳо алоқаманд бисёр савол додагиянд. хоҳиш мекунем видеоҳои пештараро тамошо кунед, чунки мо кӯшиш мекунем саволҳои такрорира зиёд ҷавоб надиҳем. ва як ахбороти дигара пешниҳод мекунем ки тааллуқ дорад ба муҳоҷирони меҳнатӣ. суханронии президенти Федератсияи Россия Владимир Путин гуфт вазъи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия беҳбуд меёбад. кишвардори Федератсияи Россия Владимир Путин дар ҷараёни ҷаласаи олии иқтисодии Авроосиё ки дар фазои маҷозӣ сурат гирифт, аз кӯшиши Русия дар самти беҳтар кардани шароити муҳоҷирон қайд намуд. дар навбати худ Русия кӯшиш мекунад ки барои шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла давлатҳои узви иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ки ба хотири кор ба Русия меоянд, шароити созгор муҳайё намояд, афзуд президенти Федератсияи Россия. ва инчунин қайд намуд ки дар ояндаи наздик системаи ягонаи интернетӣ кори бидуни марз ва дар заминаи дахлдор ба роҳ монда хоҳад шуд, ки имкон медиҳад ба қайдгирии ҳамаи ҳуҷҷатҳои заруриро барои кор таъмин карда шаванд. ва дар ин ҷаласаи иттиҳоди иқтисодии Авроосиё аз ҷумла президенти Қирғизистон, президенти якуми Қазоқистон ширкат варзиданд ки оиди мушкилиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ мерафтагиро аз ҳамин давлатҳо суханрониҳо карданд ва президенти Россия инчунин қайд намуд ки дар ояндаҳои наздик вазъият ва шароит барои муҳоҷирон рӯз то рӯз хуб карда мешавад. Акмал Акрамов нависад: акай сормон зинда бошед, мунтазам аз Хуҷанд кай ҳуй мешавад. бародари азиз, аз Хуҷанд парвозҳо аллакай ба анҷом расидаистанд. бо чанд ширкатҳо шаҳрвандои тоҷик аллакай ба Россия рафтанд ва то айни ҳол рафтаистанд. Беҳрӯз Тиҷей нависад: салом акай сорбон, баъди 1 июн аблава меқапа пешаки раҳмат ҷавоб мегуфтӣ. даъват кардам ба хизмати ҳарбӣ, аллакай дар ӯ рӯзи гуфтагии худат ба анҷом мерасад. Муҳаммад нависад: ассалому алайкум сорбон бародар, як савол дорам, илтимос ҷавоб теҳ. зану шавҳар ҷудо шаванд, шавҳар алимент супорад, лекин бачаро ба падараш нишон натиҳад ва номи фарзандро алиш кунад. падар куҷо муроҷиат кунад? суд тарафи занро мегирад, куҷо муроҷиат кунад? илтимос ҷавоб теҳ. аз рӯи қонун чӣ хел мешавад? бародари азиз, хуб мешавад ки дар ин ҳолатҳое ки шумо ягон ариза пешниҳод мекунем ба суд, адвокат бигирем барои кори шуморо осон кардан ва барои манфиати шумо кор кардан. яъне ки дар ҳоле ҳалнома мебурорад суд барои ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд ва дар ӯ ҳалнома инчунин қайд кардагӣ ҳаста як нусхашда барои дидорбинии фарзанд. яъне ки суд ҳалномаро мебурорад дар ҳамун варақае ки дар зану шавҳар мисол метия варақара, дар уҷа оиди алимент нависондагие ки мисол ҳамин қадар алимент ситонида шавад ва як нусхаи дигар дора оиди дидорбинии падар ва фарзанде ки дар ҳамун ҳалнома қайд кардагие. мисол ҳалнома чизе ки гуфта боша, яъне чанд соате ки гуфта боша, 1 соат аст ё ки 2 соат аст, дар як рӯз ё ки дар як ҳафта, суд вақт ҷудо мекунад. ва дар ҳоли нишон надодани фарзанд, мисол падарам низ ҳақ дорад ки шикоят кунад. мисол дасткашӣ мекунад аз ситонидани алимент, баъдан шикоят мекунад ки барои риоя накардани ҳалномаи суд ки дидорбинии фарзанд инчунин иҷозат ҳаста, ман алимент намеспорам. ва баъдан боз ҳалномаи суд аз сари нав бароварда мешавад, ҷабрдида даъват карда мешавад ва ҳамун занам низ даъват карда мешавад. аз сари нав протсесси судӣ мешавад, гуфтушунида ба анҷом мерасонанд. ҳамунҷода ба як хулоса меоянд. ҳоҷӣ нависад: юрист Тиҷей нормальни духтури дандон нестай Москвадаи духтурат 3 соат рӯзи кориш буда. ин 3 соата чизе кор карда мешавад.
خیلی ممکن سیستم کاری شخصیت ها همین خیلی برادر عزیز یک چیز دیگر هم شما به نظر بگیرید که در دولت بیگانه در یگان دکتر کار کردن یا یگان جای استماتولوژی را ارنده گرفتن با اجاره گرفتن خیلی مشکله و همین خاطر ممکن که 3 ساعت 4 ساعت کار کنند لیکن توصیه میتونم که بهترین دکتران و خوبیش هم با کی تاجیکان علی و بردان نویسه سلام برادرم سارمان از شما یک خواهش دارم که به من انیق میکردید کودکان سنی 4 ساله برای گرفتن اویابیله چند فایز پول سپاریدن لازم است رحمت 50 فایز میرزا علیف نویسه به خدا بیزار کردی برای رکلامه ها تو همین داروهای رکلامه نکن من همین ای بالای رکلامه گیرک پولتا من میتیم برادر عزیز همین پولی که دم دادنی با جای رکلام ما برای در زندگی صرفش که با پدر مادر تا یک چیز آبادی در خانت بکو خوب تره ایما یگان چی فایده نمیبینی تا که با جای رکلام مقصد با ما سومتی و او سومی را که مثال او دم میتین فکر میکنم با او سوم تا راضی هم نمیشه به همین خاطر فکر نکرده گپ نزد دوشنبه نویسه سلام درباره رزواد ویدیو کنید درباره بیکار کردن زکس شما چی را در نظر دارین در عموم همون سوال بتین من در همون سوال شما جواب گردانم و یا که یگان روز یک ویدیو مخصوص درباره بیکار کردن عقد نکاح پیشکش میگردونیم لیکن تا ویدیو کردن ما را اگر شما دانستن بخواین مخصوص همون سوال خودتون پیشنهاد کنین جواب میگردونیم نکروز رحمانوف نویسه سلام اکای سارمان ما 29 بیله داریم دوشنبه سپرافکای بیماری که جو دسترس کنیم پیشکی سپاسگزاریم از دیامد میتونین برین مراجعت کنین اونجا در تست میسپرین سپرافکا میگیرین مارکوف نویسه اکا ارزان شده میگن بلیط و برای ماه دیگر 6800 سومانی بوده ما پرسیدم گپ نیست برادر سلمان نویسه سلام علیکم اکای سارمان 100 بار می نویسم یک بار جواب نمیدی همین مسکو با خوجان رفتم میشوه یا کی نه ای روسیه با هر کجای تاجیکستان که پرواز هست یعنی فرودگاه هست به همه جاش بلیط گرفته آمده می شود یگان مشکلی نداره نظرف نویسه سلام علیکم اکا از بلیط چند کشیده باشه بعد ای کدام اویاکسه که باشه گیریم می شود یا که نه اویاکسه همون شرکت اگر بلیط داشته باشه می شود البته مثال میگیریم اورالسکی اویالینیا یا که سیورنی ویتر هم یا از فرودگاه خوجان دسترس کرده می شوند و سامان ایر اگر در نظر داشته باشین از شهر دوشنبه ممکنه که از اویاکسه زیلیانی بازار دسترس کنین تماشابینان عزیز ویدیو را جنببست میکنیم یگان سوال دیگر باشه در کامنتر سوالاتون پیشنهاد کنین و در برنامه دیگر به سوالات شما جواب میگردونیم خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد تا برنامه های نو